bir minut koyun. Aytабыз, башталды окшойт. Baştaldı üstünde messaging degen messenger'da сообщение turadi. Pользователь birbirine. Andan bir teamwork, командный жұмысы, команданы. Kalender, o'sha планировщик. Qachon событие bo'ladi debchi. Endi Google kalender bor o'sha siyasi. Qarab chiqqan Dokumentlar almashadi bir-biri bilanchi. Bir dokumentin üstünde adamlar işte qaysi dokumentinga bordi deb dokument оборот dedi. Dokumentlar almashadi. Anan CRM, Customer Relationship Management. Qandalar bilan байланыш tartibga salu deganda kelajakda qandalar bilan qanday ishlash kerak? CRM'da o'ta manili narsalar buni. Sales degan sotuvlar, Sattılar mandili nerede? Sattılar ya, продажа. Purchase, zakup bilesiniz mi? Zakup емес, zakup. Zakup. Zaten sizler işhandan olsa işhandan gerekli nerede satı alasınlar. Anıdağı alganda, alganda emas, özünün tartibiyle alış gerekli. En ekonomi işine ılıp tutmasını. Aşağı zakupta işleyen adamlar işhanın nasasını cep koyuyor. Oşonlu programmaмен tekşerse болады. Андан кейін HR, Human Resources деген. Human Resources деген жұмыста кім бар деген, қайсы должностьта деп. Invoicing деген неме? Invoice деген коммерческий приложенияларды көру, Коммерческий приложение. Бірінші сен алардың алдында неме келеді да, қанша платан келеді деп, счеттор, invoice счетторда. Счеттор екен. Счет келеді да. Біресе қылынғанда мына счет қылынды деп, коммерческий приложение башқаша invoicing счеттор олар. Accounting, бухгалтерия. 1С қылған іштің барын ақсы бар ғой. Бірақ ошо кыргызча низамдарды киргизиш керек да. Бухгалтер медер неге керек бухгалтер? Yeterli oturat ko buhalteriya. Buhalteriya esebini çıkarат da, esebini çıkarат. Buhalteriya ошондо кайсы болот bu жерде? Accounting. Анан stock management бул склад, складка киргенсиңер. Инвентаризация. Application config. Это настройки. Конфигурация, настройки. Анан администрация. Администрирование. Мисалы үчүн ишканаларда шетелдик стилде иштеген ишканалар бар да, мисалы үчүн пунктөр, башкалар. Алар ушул эле сөздү кыргызча сүйлөйт, бирок стокторду карагыла, аккаунтингти карагыла деп сүйлөйт да. Бул терминдер менен түшүнүпсүңүзбү? Бул терминдерди түшүнүп алсаңар, шетелдик компанияларда иштей бересиңер да. Ушундай системаларды настройка кылып, же кладовщик болуп да иштесе болот. Мисалы үчүн туура программаны билип алсаң, настройка кылбай эле ошо амалды аткара турган болот да. Эми биз бүгүн CRM карайбыз да, CRM. Мен эметейин дегем да, алар көрсөтөмчү. Мисалы үчүн именно CRM менеджер карайт да, туурабы? Ооба. Ошо менеджер өзүнчө окносун бөлүп кетели депчи. Ооба, биринчи настройканы кылып турабы? Так, анда биз деген кой тургула, биз кем аяктаган деген контракт деп бар болчу. Контракт ана жазып. Нойсин бар, жок керек жок. Project көчүрдүм, контракт керек. Так, bunun керек. CRM бар, Field'da help desk. Акчалар mobile, portal бәрін болды. Так, биринчи биз деген Келишим өткөнбүз да, анда. User алабыз да. Өзүнүн Пользователь. Кем болчу да? Плюс. Так. CRM. Залкар. Логин. CRM. Group. Users. Email. Пока что кереги жок,, password. Так. Админ.
Админдик кандай эле? Азыр эстен чыкпай турган пароль болду. Жумушта кийин сырдуу пароль берилет. Башка бирөө кирип алып туруп, аккаунтуңар менен сен өзгөртүп жибересиң деп. Салкар. Ооба. Так. Все, сейф. Password must have last. 8 tanımladık. Anahtarı ne? Ayakta okuyalım. Шашпагыла. Парольдо эң аз дегенде 8 таңга болуш керек дейт. Ошолордун үчөө эме болуш керек дейт. Ошолордун үчөө таппай тургула. Эме кичинекей таңга, чоң таңга, сан, анан эме атайын символдор бар го. Хэштег окшогончу. Түрдүү сандардан. Паспортты блокнотко терип алсаңар болот алдында. Текшерипчи. Анан кийин копировать ставить деп койсоңор болот. Админде пароль оңдойчу. Админдики да жок, админдики бир болор жок да. Админ ушу точно. Ал кирген пароль да бул. Жок, админдикин коюп турган. Бул эски пароль, бул жаңы парольдор. Муну айтып атабыз. Болду? Болду. Сейф, Не дейт? Айттымго, блокнотту биринчи ачып алыш керек. Блокнот. Нотпад. Мен эстедим, мен илеп белгисин койчумун да, акырындачы начсек, ошондо деймиш. Пароль. Парольду унутуп калбайсыңарбы? Мен койдум, унутпайм. Мен 16 цифрлык парольдорду койчум эле кой, Роль создавать этти. Эми группа создавать этиш керек. Группа түзөбүз, Группа users деп ингриз салдык да. Кайра оңдойт экенбиз анда. Name деген группа деген CRM. Код CRM. Код кыска. Код деген эмне ал? Кыска. Кодовый имя турбайбы, Manager. Navigation. Агенттер ботко аттары агент 00 бар. Пока что сохранить эту атмосферу. Өздөрү эле билген да кой. Салкарды өзгөртөбүз да, бул user эмес, CRM manager. Ооба. Нет болот да. Менеджер. Нет. Эми Мен кимес? Мами. Эми биз деген Хорошо. Даяр рөлдөр бар экен да, аккаунт менеджер. Ылдый түшүрсөңөр, CRM менеджер, CRM read, CRM өтүп кеткен CRM менеджер. Анан эмне? CRM менеджер. Бул даяр рөлдөр, буга уже эмелер, уруксаттар баары берилген да, Мисалы телефонго приложение койгондо уруксаттарды сурайт го, Алар бирок өзгөрбөйт, өзгөрбөйт. Пожалуйста. Так, users деген Иван склад бар группа. Эми биз группа CRM менеджер группасына киребиз дагы. Select CRM manager. Эми биз деген эмен менюсун карайбыз да, тияги ошо именно CRM менеджерлерге кайсы эмелер көрүнүш керекчи, мисалы үчүн алар. Бияка деген select production